Novio, miglena bosanuba, au vlo novio. Miglena satanaba, au vlo au vlo, au vlo, au vlo au vlo, au vlo Miglena bosanuba, au vlo novio. Miglena satanaba, au vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao miglena bosanu ba ao vlo novio miglena satana ba ao vlo Ao miglena bosanu ba ao vlo novio Miglena satanaba, au vlo au vlo, au vlo, au vlo au vlo, au vlo, au vlo Miglena bosanuba, au vlo novio. Miglena satanaba, au vlo Jokato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe. Ao miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo novio. Miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo Yo, miawezo. Yeah, miawe gazon que miedo da na dua. Nkolo, miapo nkolo, turupa, nyeha, miawezo. Miawe gava toge. Mieva moji, miapo nunola apoto. Ganya Dr. Enyo, alang Naami, inya captain ala miapa huoma. Apa no auvi, la miang, inya danyo, nam, ala miang, inya miapa French scholar ha, Francia udoko, ye nongo Naami, nye sagba, tanya lafia. Atty Cyrus ano miaduma achimegbe viela miangure na nota ka tangere miajiga popureshara kanyanto nyenye mama Vero alo Veronica Bejesu ta mia atereng mia ponu sosra mia jagoma echo mia pa ngongloje xiao Blackberry diao fufu anyaraka nyavaru womi ene mie we ne hia be mia we onye nyagbe ha mie won rukubi macho nya duareke kan hareke ha mie wo a klebu achu a perem ye kwa ba aba plato vai mie wo a kledu mie kwa ba ada alo dada alo adadi plato vai mie wo a pla fu ye wo numo kata egba mie nana zama ba a g a ni choy ko shire vai ya mie wo a pla fu abem apa apu plato egba mie a g pla a zange a g pla o zange a g pla u zange mia po banya kawe mia ta polama ta mia po nusolo tu je henye ne mie tereng kwa nyo ha mia gere manami ne mia kpora danyu ngono gana mi mia gerema ke yento lafia apu nuna mi mia kpora
nanelia mia sigba fi mia tenu augo Nyawo ezon Nyawo eva adoge miva mia Srɔ Eʋegbe miva mia Srɔ Eʋegbe akpenami danyo abo le gbo de na mia kpo Untuk benar nyapon polau tu pipa kerja juga kata aku nami de mi apa aku baca juga kata ta. Bonsoir, chers auditeurs. Nous vous remercions encore une fois pour votre participation. Nous sommes là aujourd'hui pour étudier, continuer notre étude. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avons utilisé AF, AP. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec A et G, AG, et ajouter les voyelles pour en faire des mots que nous utilisons en Ewe. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre participation. Está bem, a French akwe wata go waragara anglais matututu kaka our listeners we have started with the consonants and the vowels, and we did the vowels and the consonants. We have started adding them to form words, and sometimes we even make a sentence out of it. So we use like A plus B plus A or A, and it gives us like a ba. We did with D. We got Ada and the rest. We did with D. We get like Ada, Da, and the rest. We did with Fu. We give us Afi, and the rest. Afa. Last week we did with Fu, Afa, Fu, Afu, 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 and etc. We did, and we got names like Afipa, Apatty, Apato, Apatogbo, and the rest. So today we're going to continue with AG plus A and see whatever we can add to make it the whole word. So like A, G plus A as a vowel will give us Aga. And what is Aga? Aga is like a valley or a deep landslide, deep, like down the hill. When you are sloping down, we call it Aga. You go Aga, Agame, Agato, Agakpe. Agakpe is a stone. Agame, Agalan, Agape, Agave, etc. So we're going to do this, and our sister Enyo is doing that first, and then I'll come back to it. Thank you. Okay. Merci. Akbe, mi apa nososronji acho aga le vowel yo le miasia ako akpere aga akpo abe miatia akere enyagbo nchi ha ike miawo nchi do ena mi apa gbe sosron ha alebe mi cho aga ko a ko pere nwa mi po aga
agame, agave, nemiko age, mikpo age, odo age, goal, odo age, mikpo, ona mienya be onya amocho Nigeria be duare me mia jilo ono yombe agege, mikpo agege, mikpo age, mikpo age fe, comme il dit dans French moto, en utilisant a, g, ag, on ajoute a et on trouve le mot aga qui est la vallée, aga, agame. Dans la vallée, on a trouvé agama, agave. Agave, c'est une communauté Ewe. Et on a trouvé Age, marqué une bulle. Do Age. On a trouvé aussi Agama qui est. C'est un Agama. Le colonel de English, mais on a beaucoup French à l'écaille. Chameleon. Yeah, le caméléon. Le caméléon, Agama, caméléon. Donc, avec A et E, voilà ce qu'on a pu trouver. Agama. Agakpe qui est le rocher. Agakpe, le rocher. Agame, la vallée, dans la vallée. Agé, on a marqué du but. Donc, c'est tout ce qu'on a pu trouver en utilisant A et E. Ça va beaucoup. Aïdi na English moto. Agbe. Akpe mia gaiji abale ke mia novia gble na mia tu a g a ko pupum be mia wo nya gbawe ta mia kpo a g a aga agama agakpe agama enye lare ike le gbeme wogblɔna be etrɔ nɔnɔme etrɔ yiƒe amadede kabakaba yita ne wobe nane trɔna abe agama na afi wòlea esrɔ̃na amadede yiwo le teƒea ko yi hã trɔna sɔna kpli wo yewo zɔli ɖo le blewu hã agama ve mɔ dzi ye ma yiƒe tata ye ma miekɔ miafia ta afi wòle kɔ esrɔ̃na nuawo alebe amadede manɔ esi ta enye la nyakpɔ ɖe gake ye hã nye mawu ƒe asinudɔwɔwɔ vavã ɖe ta le yevugbe ma alo le english gbe ma míeyɔnɛ be chameleon alebe it's a beautiful animal ɖonɔ zɔzɔm abe anyigba ɖo ŋɔŋɔ ge ete ene ne yi megbe se wògava ŋgɔgbe ayi megbe ta míeyɔnɛ be agama ye hã etɔe nye ma ta ne míeɖe agama ɖa míekpɔ agalã woda agalã ɖe dzi na mí fia agalã vevietɔ ziƒo galã ziƒo ekoe ɖe dzeŋkple ɖo vivina ŋutɔ ekoe ƒo fetri de tsi hã ye hã ɖo yina ŋutɔ galã ame aɖewo gblɔe ko galã ameva nɔ afi aɖewo agalã alo galã kɔɖo le ame vevie ye míedo alo ɖe le mía degbe me be ebe ne le wo ta si wɔ ŋukpita ne le
Roflina yoruboramung. Ta agalan avivna. Doctor Amarako atake ke galan ma vie ne miakpo. Yeah. Galan jipo na kwire zanklan. Vivina. Na kwe po fatridachi ha. Ha. Asonanto. Ta galan ele mojinami akpe Dr. Akpe. Agape. Atapada lianya juara ha pongko. Afika gama. Alo afika didi la tugoma. Oyo na ba agape. Mia have mia do la mia de oyo na ba agave. That is the again. Community. No, it's coming. Hold on. Doctor. Yeah. Clan. Yeah. Clan. The client cannot the two that man to be aware about me mother ta the Kalia Mune Bagavo ta gave afi Wado Chura Miapato Shishigamu Amuto Shishigamu Gambra Sugakoponto Mafima Ohaonya Agavao Tanemiba Agavua Miata Ponugara Cho Agavama. Okay, what I'm trying to say here is we are adding AG plus A, or we can extend it to make a word. So we talk about aga or agama, which agama is down the hill, like valley or inside the steep. We have agakpa, which is a kind of stone, strong stone. We have agama, which is chameleon, this beautiful animal that walks back and forth and try to change its color depending on its environment. It's a beautiful animal, slow in motion, and we use it to even advise with some proverbials in that agama or chameleon will tell you be patient in life because it's slow. We have agalan, which is crab, the blue crab, big blue crab. What kind of crab is agalan or galan? So all crab is crab. All galan is agalan. So agalan or galan means crab. It can be any type of crab, but we have one example here, which is blue crab, as presenting all crabs. We have agape. Agape could be like where people living down the hill in a valley. So we classify that area as agape. We have agave, which means like a clan in a land. We have different clans, and one of them is agave. We have Chaman, we have Bate, and the rest. We will come to clans one day. So agave also is being referred to people living
closer to or alongside River Volta, and they are Agave people, or the Agaves. So they have their own history, very beautiful one. We can talk about that too later. So to cut it a little short, this is what we have, and Daniel will continue for us. Once Doctor prepared to take us to with some interlude. Okay. Thank you. Mia ijikple age o mikpo ago Naami ago le age o mea ago reka koima nti miekero agobo miako age o kperenchi agosu agoti pour nous les francophones, on continue par utiliser ag, ag, et si on ajoute o, ça sonne ago. Agomé veut dire demander la permission de rentrer dans une maison. Pour rentrer dans une maison, souvent on fait ago pour attirer l'attention des gens de la maison que vous êtes en train de demander la permission de rentrer dans la maison, ou bien de rentrer dans une chambre, ou bien attirer l'attention d'une masse. On dit souvent Naami. On a agobo. Agobo est l'enveloppe qui entoure le maïs frais. On enlève ça pour en faire notre certaines nourritures comme ablo ou bien com, qui est la pâte. On met ça dedans pour envelopper la pâte là, et puis on met ça au four pour en faire com ou ablo. Donc ça s'appelle agobo. On continue par utiliser o, qui est l'un de notre voyelle qui ne se trouve pas en français. Donc on a généré des mots comme agosu. C'est un nom qu'on donne à des gens de certaines tribus. Agosu et agosi. On a ago, qui est un fruit, et agoti, l'arbre de ce fruit-là, qui se trouve au désert. Donc, ce sont ces mots-là qu'on a pu trouver en utilisant ag, o, ago, agonami, pour attirer l'attention d'un groupe ou demander la permission de rentrer dans une maison ou bien dans une chambre. On a agobo, l'enveloppe du maïs frais, et on a agor, un fruit qui se trouve au désert. On a agoti, l'arbre de ce fruit-là, et voilà tout ce qu'on a pu ici. Vous avez aussi des mots ago et agor. Vous pouvez nous les suggérer. Merci. Thank you so much. Yeah. Nyaga iji. Mianovia as a o agloba ago ata o enami ago. Nemiega iji a
Naami ago nkenya ago na gagamra mareji alobe ya hitapada alaba na abiamo kamie na ago meaning excuse me. Hello, it's a permission word. You like acting permission. Ta ago. Nyega baza aga yiji ekpo agobo. Yikanya a blitro nemi ekpo bli mu choglejia. Imi clear a true mi dana langwa oyoni ba agobo. Nyekpo hamaha. Nyatanza ago noba na go na zon kaba iha ago na go die go noba go kaba go afiaba they want you to be fast go die miezana go oko iha anyanu agba pakpare miakpo ago le Eʋegbe ƒe ŋɔŋlɔtsi nua mime ɖo la zã o alebe miazã o ne miekpo miaƒe keyboarda wòdea o ye miezãna le miaƒe ŋɔŋlɔ me ta agɔti alebe wònye ag o to e agot akpe Dr. akpe ke miekpo miaƒe ŋɔŋlɔ dzesia wòde akpe kekeke Dr. ɖoli nua na mi le ŋua dzi ta agɔ enye ag o agɔti ag o to e efia agɔti alo agɔtsi agɔɖoe ihã miekpo ihã agɔku agɔsua nye amenkɔ agɔkua agɔ enye kutsetse aɖe ne yi agɔtsi me ele kpetoe afi ma atsi ma ɖewo bɔ ŋutɔ le yevugbe me alo English gbe me mieyɔnɛ be date palm tree so wole afi ma ŋutɔ wòvivina ne wove yiƒe ekuɔ yewo mie teti woɖia leke meyɔnɛ leke ŋkɔ bu ɖem eya mi ɖuna ɖe eya no ɖa tetia leke ɖoko mayɔnɔ ko bu ɖem nyemeŋlɔe ta agɔtea agɔte hã li agɔte hã li na miaƒe nusrɔ̃lawo na ame aɖe ɖo ŋku dzia eya mieɖa ne agɔ mie fɛ̃ kɔ woɖea wònɔna xlãxlã abe boɖa ne ɖuma ihã enye nuɖuɖu nyui aɖe le Eʋenyigba dzi ta ŋkɔ meva tututu ta ihã yima ta agɔ nye wozãna eƒe aŋugba hã wɔnu vovovo hafi agɔ ŋutɔ hã eƒe ŋuti kpa hã wozãnɛ kɔ wɔna agɔkua hã ewɔna nu vovovowo le Eʋenyigba dzi akpe na mi. To continue, we still doing AGO or AGO. AGO will give us ago. Ago means like permission, excuse me. If you are in our culture, to enter somewhere, you have to obtain permission. Even before you begin something, to say, please, can I do this? You say, ago.
ago. So that is what ago means. We can go with another word like go. Go means be fast. Be fast, especially when you are walking. You have to be fast. It's go. We have agobo. Agobo is the corn husk. Corn husk that when you get a fresh corn and you peel the husk, that is agobo. We have like heaps, big heaps. We call it, or be it big or what is agogo. We can have agogo, which is heap. We have agobo corn husk, agogo as heap. So we even have a very beautiful song, Agogo Sege. So and we like that. We have ago. Ago, as I said, is the date palm. Agoti, agodre, and agosu is the name. Agosi. We have agosi, agosu. I think agosu is how the child is born. Then they call that child agosu. We'll come to that another time. Thank you. Our sister will continue. Our doctor will take us first, then we come back. Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. Siana 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siana 2026 DMV will welcome you. Thank you. Akpe miarizon. Yeah, miapon polo nusrolo. Mie gaji mala mi va mi Srɔ Eʋegbe tɔwo ya le kadzi. Mi va mia Srɔ Eʋegbe. Mina mia Srɔ Eʋegbe. Egba miaƒe nusɔsrɔ̃ mietso a, g, o, u, ɔ, numawo kɔ nya viviviwo wɔ me. Ta ne wo hã kpo ɖe ata ŋlɔe ɖe gbasa me na mi. Dɔta me ɖe ne wònanɔ míaƒe tsata hã tsakim na mi mia. Amewo me ne katã le tsata me afi ma. Okay. Okay, Daniel. Merekomia iji kpakple age u. Okay.
Yo, akpe Naami, yema. Ta miaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo, yema mama Vero kple da Enyo wogblɔ na mi. Ta ne nya aɖe le mia shia, mikpɔe be ŋuya woyɔnɛ le mɔ bubu ŋu abe ale English ye wogblɔna ne synonyms kple tɔmɔa, rɔku miata ŋu kɔkɔ da ɖe ekpea dzi le comment, English ye wɔ be comment section. Ta ne mi de ɖe afi ma kɔa, mikpɔ ge mi da akpe na mi be miedo ɖe mia ŋu. Atty Cyrus ele mia dome be ega ge vie. Ta akpe na mi mama kple da Enyo rɔku mi dzi. Akpe. Akpe. Aku miaji kple age u. Mi kpɔ age ua agu. Edu aɖe le Togo, edu aɖewo le Togo ne be aguwo le agu to wole to dzi ne be aguto. Mi kpɔ aguda. Mi kpɔ agua. Enye atikutsetse aɖe mi ɖuna. Ekuwo le me. Agua. Mi kpɔ agutɔ. Agutɔ. Mi kpɔ agudze. Agudze. Agutodzi. Ta eya nye age wu enyagbe yiwo mi ke ɖo ne miaƒe nukpɔlawo wo ke ɖe ɖo ŋua wo la tia kpe na mi fa. Nous continuons notre Marco agusi. Agusi. Ok, agusi. Dopona madechi ovivi na nyui. Ok. Agusi. Ok. Pour nous, les francophones, nous avons utilisé ag et on ajoute u ou en hébreu et ça sonne agou. Agou, c'est une montagne qui se trouve le plus élevé au Togo. Il y a des gens qui habitent sur la montagne, autour de la montagne. On les appelle, cette communauté-là, communément, Agouao. Ils habitent sur Agou, la montagne d'Agou. Donc, on les appelle Agouao. On a Agouda. Communément, on appelle les Agouda les gens du Moyen-Orient. On les appelle, comme ils sont différents de nous, on les appelle Agouda, ceux-là qui viennent du Moyen-Orient. Nous avons Agoudje. Quand le soleil se lève, en hébreu, on dit Agoudje. Agoudje. Lever du soleil. Agoudje. Nous avons Agouto. Agouto, ce sont des battes. Des battes. Agouto. Mais ceux-là qui viennent d'Agou, on les appelle Agouao. Et si des gens veulent s'amuser ou bien ils ne veulent pas les appeler Agouao, ils disent Agouto pour les gêner un peu. Donc, ceux-là qui viennent d'Agou, on les appelle Agouao et non Agouto. Agouto, ce sont les battes, ce sont des battes. On a aussi Agoua. Agoua, c'est goyave. Goyave. Agoua. Agoussi, comme on vient de nous le donner, Agoussi, on utilise ça pour préparer la sauce. Je vais chercher comment ça s'appelle en français pour vous informer. Merci beaucoup. Sister Marco, Eʋegbe. Yo, akpe ha, we dowom. Ya, miaƒe nyaselawo miegadzi yim age u ezã miele fia. Age u iva Srɔ Eʋegbe. Agu.
Aguao, Aguda, Aguto, Aguza, Aguo, Agusi. Let me show me our Agu. Agua mieyona tuarele togoma yoneba aguto alaba amayo le akpamagoji aonya aguao ocho duankwenya agu ta ela ropishi ta amecho agua omayoneba aguto ala bana aguto hanya maupashin wo nyuare le xe kple lãwo domi edzona abe xe ne gake ne ekpuia enye lã ta míeyɔnɛ be le English gbe me be bat yenye agutɔ ta ka aguda yenye Lebanese le English gbe me is it Lebanese or Portuguese? Liba, I'm hecho Libaneo. Portuguese. Lebanese. Liban, Portuguese yeah. kple xemao katã kɔa. Aboyɔna be aguda yevu. Middle East tɔwo agudao. Ta They they are all classified. Ta ozu agudao agudayevu ta miekpo le afi ma. Agutɔ le ma le ŋua dzi na mia dzona abe xevi ene gake ne ekpɔe ato fu ɖe ŋuti afɔ le si gake ye afɔ le ɖe ʋala me ta menya ne ye ŋutɔ hã menya ne xevi wònye alo elã wònye o elabe ɖodzina be aɖi afi vɔ wohe dzona mawo ƒe nukunu aɖewoe nye yawo. Emlɔ anyi de tago. Ne look at it. Ne edze megaʋala kpɔgo ke zu afɔni la ekeke aʋala ko ke egazu xevi ne ebe yeawɔ nu ya ɖo kuna ɖɔ atro tagbo ne ɖu nu ko ke edzoe ta ye hã nye nu aɖe Mawu wɔ wòle eyame woɖuna gbo mienua dzi me miekpɔ gbo miaɖuna nɔ ŋutɔ woɖui atu ɖe xɔ ŋu katã afi ke gbotie le Adiba ha. ta agutɔ ƒe enye ma ke ne míedo agudze efia be ɣe to enue kekem agudze ne nua ke zã do ʋuu kekema eɣea de dodoa míeyɔnɛ be aguadze aguadzedzem abalea míegblẽ na eɖe hã aguwɔ le English-gbe ma míeyɔnɛ be guava aguwɔ ma enye kutsetse aɖe evivina nyuie vɔ kua wòsena akuya le ma esena ŋutɔ ye hã enye Mawu ƒe asinuwɔwɔ nyui aɖe. Agusi ne koe ƒo made tsi abe alea megblẽ do ŋgɔ na ɖo vivina atakpoyi ɖeɖe dza wòtadi amenyinu blibo wònye na mi lãmesẽ eɖe mɔlu ɖe ŋu alo ɖe tekɔ ɖe ŋu aɖo yina nyuie ŋutɔ akpe ta afi ye danyo egakplɔ mi seɖoe. We're talking about AGU. So we got Agu, which is an area in Togo, and people from there are called Aguao. We have a mountain there
that is called Aguto. So, and the town is called Agu. We have the bats, which is called Aguto in Ewe. And so Aguto in Ewe is in English is bats, the bat. We have Aguo, which is guava. We have Aguje, which is sun rose. Sunrise. Yeah. Sunrise. So Aguja is sunrise. Just the way the sunrise is, the sun is coming out. Yeah, Aguja. Agutoji, as I said earlier, we have Aguzi. Aguzi, I don't know the name to give it. It's kind of cashew. We used to cook spinach in our according to a traditional way, and it tastes very good. So it's a guzi, and Nigerians also use it. You get a guzi soup. So that's a guzi. We have aguda. Aguda is Lebanese, Portuguese, all those people are grouped as aguda, aguda yevu, or the aguda whites. Yeah. Okay. So Daniel, we'll continue with what we have. Our listeners, if you have something to add to it, please feel free to put it in our comment section. We doing this in the name of Sienna Media, and Washington is going to host Sienna this year. We are showing the advert. If you haven't registered, please do so. This is Sienna Media. Miva Srɔ Eʋegbe. Daniel will continue. Thank you. Mi de jesi la amonele miaƒe nusɔsrɔ̃ me yi mi kɔ age kple miaƒe vawɔlawa, miekpɔ agama, miekpɔ agalã, miekpɔ agutɔ, miede jesi atikutsetse ame eve aɖe, miekpɔ aguwa, miekpɔ agɔ, miekpɔ agɔte nye nuɖuɖu. Ya sita me kɔ atikutsetse ya alo agɔtea. Wole ne makɔ kutsetse wonye. Okay. Yiwo ŋuti mieke ɖo ke ne miaƒe nukpɔlawo, miaƒe nunyaselawo, mi hã mieke ɖe ɖe ŋutia miagate akɔ kpui na mi. Ke miayi nusɔsrɔ̃wo dzi le miaƒe ne mietsɔ vawɔlawoa, miekpɔ be enya gbogbo ɖewo li ke wonye age vɔa vawɔlawoa menye woawoe generate o. Yi ke ɖe ŋu be be kple ge, age be kple age bele kple age re. Wo hã li ke na mi enyagbewo ta miawɔ wo ŋuti dɔ. Ne mi tsɔ age bea, mi kpɔ agble, age bele, agble, agbledela, agblenyigba. Ne mi kɔ age bea, mi kpɔ mi ke ɖe ŋkɔ aɖewo ŋuti. Agbemavɔ, agbeko, agbe, agbeli, ne miekɔ agerea, mi kpɔ ŋkɔ aɖe nye agroza, agrebe,
Ta Marokuma ijina mnyato French meto en utilisant A, G, A, G, on s'est rendu compte que après avoir utilisé les voyelles, on a encore des mots en éve avec A, G, mais ces mots-là, on a ajouté des consonnes comme B, B, comme L, L, comme R, A, R. Donc, les noms ou les mots qu'on a pu trouver avec A, G, B, le, Agble, le champ, Agble de là, le cultivateur, Agble Nigban, terrain cultivable. On a trouvé des noms comme Agbe Mavo, Agbeko. Yeah, aiji. Abale ke danyo blomea. Miepo nyabu buaro yike. Nemiecho agbu alo agbu ni kohu hua. Miataga po aba agbe didi, agbe mavo, agble dela, ble bubuao. Yento aiji afo nyata na miela be gale mi kuri. Nemiako Okay. awu bato. Okay. Yeah. Akpe, mahosebe ne miaƒe todzinɔlawo ke ɖe ɖo ŋuti woatia aŋlɔ ɖe agbasa me na mi abe ale mi gblɔ nɛ godogodo agbasa hã le miaƒe enyawo me egbea ta akpe sista Yo, Morocco akpe Naami. Maraku afi mama Vero nava obe miaƒe nukpɔla kple nyasela ɖewo woŋlɔ nanewo ɖe gbasa me. Alebe medage ɖe ekpea dzi ne miakpɔ. Alebe ɖeka ebe agutɔ bat. Ebe agutɔ bat. Hafi ɖeka be agutɔ and aguno. These are the male and female. Okay, akpe. Aguno kple agutɔ. So agutɔ tɔ is male. So tɔ means and no means mother. So when you add, so agu is what? Is bat, as we learned. So if you append tɔ to it, then you are referring to the male. So aguto, and if you append no to it, then you are referring to the female. So aguno, aguto. Okay. Thank you. And then let's see. I think the person wrote this again. Aguve, the bat cave, where we have a family of bats. Yeah. So okay, aguve. I see. All right, great. And then also wrote. Let's see. Agushi is pumpkin seeds. Pumpkin seeds. Pumpkin seeds. Thank you. Yeah. Okay. Yo, ta Marikuiji, Mama Vero. Yeah. Akpanami miapon polo plena salo nusrola akpa ila. Dem ye gara manami ala kako miapa bo runo jikom akpanami. Danyo akpa abanaga plomi gara mantono for Cyrus. Akaji ba atampo nua. Na atampo nua na namianya. Our listeners, we try to do AGBL and add U or whatever. But we got Agble, which is farm. We got Agbemavo, which is forever. Oh, yeah. Forever life, right? Forever, yeah, or eternal. Yeah, we got
Agbagbajeje, Agbalangloti, Agbalanyala. We got Aguve, Agbeko, Agbledela, Agbi, Agbedidi, Agbenigba, Agbasa, Agbalan, etc. And all these are things we use as a verse. For example, Agbe is life. Agbi is muddy. Muddy. The way mud is, and then the mud that can pull you and you get stuck in it. Muddy pond or be is a land or whatever. That is Agbi. Agbedidi, forever life. Agbenigba is farmland. Agbasa is what's a group of people. We call it Agbasa. Agbala is book. Agbledela is a farmer. Agbeku, meaning only life or life alone. Aguno, they gave us Aguno. Aguto, meaning male bat, and Aguno as female bat. Okay. Aguve, that's the hive where the Agutos hide in, the bats, their hive. So we learn those things. And okay, doctor has added Agboti. If we want to add Bu, we'll get a whole lot. Agbana, Agboti, Agbakbe, Agbedidi, Agbana, Agbaja. You know Agbaja, we all love to dance Agbaja. So we will continue this when we come next time. And because we did have a lot to display for us. All the same, don't forget to register for Siana, because Siana is almost at the corner. And we are going to have Siana at Washington, D.C. this year. If you don't register, you can't enter. You have to register. If you don't register, you can't get the hotel. So register. We need you to register and have the feel of Siana. It's beautiful. You see your old friends, your family. You can bring your kids, bring your family over. They see what we do as a verse. We display our culture. Like Thursday, this time Siana begins on Thursday. We have culture display in another form. We have Friday. We have banquet on Saturday, and then we have church service on Sunday. After that, we go for cookout. We eat a lot, good. And then we come back to Toli night. So please join this and have fun. And especially if you live closer to this Washington, D.C., Maryland, join us and have the fun. It's going to be an extraordinary one this year. Please come. Have the feel of Siana. And it's fundraising to build our homeland, to help the needy back home in Ghana, Togo, Benin. Please don't forget that. Okay. Miato, miapan polo, miapanya selo, miada akpamanya glore na mi abale ke mi ekpere mianguna egba ponu sosro yijinyo. Danyo aku wale gbegbeje opo ruko chotopua. Avo Cyrus, mianya bale magba doctor. Egba garamala gbegbeje. Tananya reli aka kwi na mi bo na mi apu waru. Yo, akpe Naami, Enyo, Mama Vero,
Atty. Cyrus, Nyawo do, Nyawo Ewe Enyo, miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo, míawo míekpɔ ŋuawo, míekpɔ nu yawo fia, egba míesrɔ̃ nya geɖe, ale be míaƒe nukpɔla aɖe hã efia nane mí le afi ma be agutɔ kple agunɔ, míekpɔ xemawo katã, aguve kple tɔmewo, ta míesrɔ̃ nu mawo katã gba, ale wokɔna enyawo kɔkpena wòzuna enya, ta miekpɔe be egba míege ɖe nu geɖewo me, ta míezẽ míaƒe enyawo kple ŋɔŋlɔ dzesiawo, eve vowels ta kple consonant míekɔ kɔkpe míekpɔe, ale be míewɔe vovovo va ɖo teƒewo ta akpe na mi, ta ye ma míegbɔ ta gbatɔ míekɔ ge ase ɖe afia, ale be míage ayi dzi, ale be ye ma míaƒe wɔnawo le Siana Media edzena gɔme tso afi ɖa gbe, ale be afi ɖa gbe efie ma ye nye jazz, African Jazz Panorama, yi ke woƒona hawo na mi vovovowo, ale be tso afi ma ke mi va ge ɖe Memiɖagbe ŋdi ma wo ewɔna wɔnawo tso lãmesenyawo gbɔgblɔ ŋu le ŋdi me, ke tso afi ma míeva ɖo Siana nya woa abie biabia amewo alo interview yi ke wowɔna, tso afi ma ke míeva ɖo dunenye bɔbɔbɔ, tso dunenye bɔbɔbɔ gbɔ ke míeva ɖo míatɔ gbɔ yi ke nye Srɔ Eʋegbe yi ke míewɔ fia, eŋu fia, ke tso afi ma kɔsi ɖe agbea ke mi dzi kple wɔna ɖe yi ke wowɔna enyamedrodro tso xɔseme nyawo ŋu kple ale amewo nɔna gbe ta enyamawo, ale be wɔna bubu aɖe hã gbɔna kpui, ale be ya etso ya nye yi ke gatso Ghana kpe ɖe dunenye bɔbɔbɔ ŋu, yi ke heya wogbɔna ame yiwo ke nye hadzilawo yiwo ke wovavam fia, wogbɔna egbebiago alo interview, ale wowɔ kple tɔmɔ, elabe mínya be hadzidzi nye akpa gã aɖe ne culture alo ale eʋawo nɔna anyi, ta ehiã be mía alé ŋku ɖe nu yawo ŋu. Yo akpe ke ma ame ɖe ku enya bubu aɖe gale mía sia, Mama Vero da Enyo Atty. Cyrus. Attorney ko míabie gbe kɔ. Attorney, ele mía dome. Daño, nana las. Yeah, manda pena miape etoji no lo kle mkola kata pena. Encore une fois, merci beaucoup, nos chers auditeurs. Nous vous remercions plus profond de notre cœur pour votre participation. On va se voir la semaine prochaine. Merci bien. Mieda kpena aƒetɔ Bright amenu. Ele mía ŋu ŋutɔ, akpe Mawu nedo ŋusẽ nàganɔ mía ŋu aleke. Na hã ame bubuwo hã de kame na mí akpe. Ye ma akpe ta aƒetɔ amenu ne me eŋlɔ ŋkɔ alo subscribe wa, meɖeko na aŋlɔ ŋkɔ na subscribe, ale be na ako nu ya akɔ fia ame mamlɛa hã. Ok, ebe yele Kata Doha ta ele wusawo de le afi ma ta akpe be ne do ɖe mía ŋuti, ta míedo gbe ne wusatɔwo le afi ma, ta salam alaikum. Aguda, oime. Viawe nya agudawo. Yo. Yeah. Owe nya agudawo ɖe mi. Akpe ke
Agba mi ma fo wuare ke ho mi anu so va vivin koroko mi ga ru ho. Minha sogra uno. Eh, mi ache unu. miako awu yo Eh, ke miko kaya da Agogo nye loto. Ele kavi lizasi. agogolo kavi to mi ma tan fogo. Ya mi o fi e o mi anyage. Okay. e Okay. ta miako kaya da ike nye eve ni kavi hama kona kavi reta no duma Misago oblana lakuyoni achibla achiblata miko misago. hayada Okay. biko hayada be alake ha ta Danyo ke mi igenyicho. Aka Marco agre mia ajeji alo mia jo ya Bi aka juzreka. a o mi eji ge bi ko Agbe. ato aka. mi ata Apa yi aka udem. Okay. Aka. Akalo. Akati. E ke mi akachi pla kanu ige. Mi apa mi Eh, polo ko mi swala. Ne mi eva oh, nyicho mi akachi akanu da agbele. flanche, mia aha no gegbo. mi akpo aha ya Eh, alaki ta Agugo. Okay. Plero, aha, Okay, no problem. aha no Okay, gbe. let me blow blanyo bo mia aha. Lava jaha Aha mia no. remu. e Aha, aho, Eh, aho, yema aho. ahi, Eh, aha. Yeah, and only for me a pogan. yo aho. tayema Tanya Giapina Minamia, I cogarema. Akpa, yema akpa you. miko Akpa. Yo, kamiacho dana mi panya mi aglevanka. Miaga dogo. Miaga dogo. Miaga dogo. yo Au revoir. au revoir Au revoir. Au revoir. au Merci revoir bien. Merci. Merci. merci Merci bien bien. yo Yo. Au revoir. yo okay yo kema ta mi dogana Oh, Ghana to mi mojina apoto to prebe na regana cho. So na yina versa panya onaga kovena milo. yema Mojineko. mojina ko Edo bana kwata tolo. yo ta kema miaga adogo Adogo. ake Okay. akpe Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Novio migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Ao vlo.
Migbe na bosanu ba aoblo novio. Migbe na satana ba aoblo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migbe na bosanu ba aoblo novio. Migbe na satana ba aoblo Ao migbe na bosanu ba aoblo novio. Migbe na satana ba aoblo 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 Migbe na bosanu ba aoblo novio. Migbe na satana ba aoblo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migbe na bosanu ba aoblo novio. Migbe na satana ba